معلوم افسود قارداش يعني براتيا الشير خشك براتيا الشير قرآن الكريم سابقته فضاء عز وجل أفقسم كيف الإنسان سر حراما وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يكجوان إيكل سر إنسان حرام زواجا بوانرا ديوي الشير بشير دانوا وخشكي وي الشير أبانا بالنص القرآن الكريم يسر إنسان زواجا بوانرا حراما مذهب إمام الشافعي مذهب إمام أحمد بن حنبل ve şartı birati xuşku birati şir çeve gelip beyin carabe. En hindik sabi ki beyin cara ter bu şire bireki ev indi sabi de koreve bireki qizu koreve bireki tabdin xuşku bireki bir şir xar. Mezhebi İmam Hanifi da, İmam Malik da o çoğunluk raya ulema İslam'ı bir car kici ev xuşku birati şir çeve. Yek car ki bir taneci sabi ki تير بخو شيري بيركي بخو ابيانه دبا كوريويل كعوان سرب حرامه انكي اماما قوتنا كصبي شرطه جممكي بيركي بخو يعني دبي خو بكممكي بيركي جوي بخو ابيا دي سبرايا عالما ويتشتي يعني قوتنا كو يعني نبدا بي خجي بخو برايا عالما دبي تشيري بيركي بكي قدحيزي وبدي الصبي بين جارا بدي لمذهب الجمهوري برايا عالما جار كيد ve korevi. Lakin mezhebi İmam Davud Zahiri rivayet ki İmam Ahmed bin Hanbel o mezhebi İmam Leys alim ki mazlum bir zaman İmam Malik daviye hatta be kaderi İmam Şafii alim bir ama mezhebi tedvini de nemaya avanan be şart da ku sabi deve hukem memki pireki jmenki biz deve hu vaqta tübki qadahi biki tasib di sabi peda ev çenabe yani süt kardeşi biratiya şir çenabe jiberi heyce alamaya asri mesela Yusuf Qardavi xuda umri idriş ke luguri hadisa luguri ki mesela ve arasına xo ev dibez mezhebi İmam Davud Zahiri mezhebi Leys o rivayeta İmam Ahmed bin Hanbel qanaatan daha sahiha yani gele sabi ev şefqata deybinel ber peysiravi devre peysiravi ev daha ve sebebi yani biratiya şir çeydi be. İmam Yusuf de bir şüphe o İmam Edenici. Yani bir şüphe süt kardeşliği çeynabe. Yani diyetiya şir çeynabe. Mesela dayı hapirek hebben, sad hapirek. Sabi ki jwan tava şiri pirek gibi o nizanım ki ve bir iki Rabbi sevce neye götürün ki ev pirek diye bir sabiye. Jiberi yani ihtiyat başa lakin mesela di saji pirek sad hapirek, hazar hapirek şirivan mesela beyin doğutun, o mesela bugün bardağa, bugün van mesela şuşa, o sabi cebixu merv nizaneli gori mesela mezhebi İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel bir ulemaya asrici ve rivayete mezhebi İmam Şafii daha tercih etkin ki gerek beyin carbe çünkü hadis Hazreti Ayşe bir zamanı Peygamberime de şiir xorun ki bu sebebi biratiya şiir carabu ama Xwed Teala ani nesir ani beyin cara ulemaya asrici ve pencari daha tercih etkin. Sabi ki mesela şiri sarh pirek mesela atya topkırın şuşada vakti bu acaba pencara xoriya ya ne xoriya ya yek car kici ek pirek mesela pera bizevce paşe kumazım ben acaba şiri bien ve xoriya ne xoriya avana şübhene juk şübhe yani hürmet şeynabe lakin ala kulli hal ihtiyat şeytere insan ve dikkat edin ki ona mesela ki şiri kija sabi kija bilek da hatiye da inşkiya sabira jibu hatırı insan gibi bil ahire bir kira bize ki ne hoş koybe çünkü nasıl Kur'an-ı Kerim bilek ki yani mesela şiri de sabi ki ev sabi mesela o qizki dini şiri ve bilek xorbe her gün hoş koybe biya velev şübhe beci ihtiyat başa lakin şübhe mervini karabece bir yakin ila hoş koybe jiberi bir hava Yusuf Qaradavi زیده ترجیحا وقتی احتیاج هبه بوان بانقای شیر سود بانقالاری yani karın şir topkun o بدن sabiye vakti bir yakini çenebe yani tesbiten nesebi çenebe çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam dedi bir nesebi kilser ki harame bir şir xorlici ev haram dedi o ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselam dedi la rida'a illa bima enşezel azme ve enbetel lahme şir xorun nabeseve birati
إلا أو شيرك عستي بيجلس ميسفن وجوس بيزيده وقت أوجي بريود بين بينجرة بجارجي تشينا بعد حديث كه في خمر بين الركعة كي دركعة نابن سوي حرامية جبريل هي قولي güçlü daha kuvvetli evakü بينجرة وقت بينجرة تشينا يعني بلا كثير تشينا هي أحكام إسلامية أبني احتياط باشا لكن يعني بالشبهيجي بلا كثير قبول جبريل هو acaba daim bakanı gusakı yan hassasiyete godarikin henetine hükümete ve daim mesavitisi dikkat bikin ya nekin yani merv ne emine jiberi havi tedbir standın parvaşa sağlam bak vi pireki mesela şida filan filan sabi o sabi gideri vakti bir ve qiski rabbize ve şire ve pireka şida vi nakhor ve vi asra nakı تخصصاتي نبينا وانتنا وقت بأبي تثبيت كلم برتشكي باشه سود بانقالر يعني أبي احتياجي كي ضرورية نه ضرورية وقت احتياج به يعني وقت göre sorun yani mesul göre ve ihtiyatı ziyade verin çünkü mezhebi cumhur yani praya ulemaya müstehid ku bicar kizi yani bırakya şir çeydi ve ihtiyat yapın kısan mezhebi İmam Hanifi de çeydi ve bir ziyadetle ahkam درسمي ده تقولي مذهب إمام حنيفينا قلت مذهب إمام حنيفي إمام مالك إمام مثلا وان إمام دي إمام داود لباوان كو بجار كيجي بلا كثير شيء